ngicela mfowethu angiphakamisele kancane ngabuye la phansi. Yes, thank you. Ngithanda ukubonga bazalwane i-attendance yenu. Amen. Ngiphinze nje ngisho ukuthi ngiyatibongela kuJoshua ukuthi ukhonile ukuthi ato attenda inkonzo bazalwane. Lo mzalwane akakalali bekabhizi nje nathi ekseni kunalala esisuke saya nabo khona bengingathembi ukuthi utawufika kepha ngekukhathalela umsebenzi waNkulunkulu siyambona ula uNkulunkulu ambusise. Amen. Sekunalomunye umfowethu bengicala kumbona itolo besigcina nje ngekukhuluma ngema WhatsApp lekhathi sisahlanganisa inkonzo yethu ya harvest ekuqala uzidlale nje sandla kakhulu okutheni kugcine kube nale team le lati kwe praise team brother Happy bengicala kumbona itolo bazalwane. So ngiyam acknowledge ngiyabonga umsebenzi la wendile uNkulunkulu amsebenzisile ukuthi sigcine sibe nale team le tukwe harvest. Praise the Lord. Angaphakamisa sandla bazalwane simbone. Amen. Siyabonga. Praise the Lord. Sitawuxoxisana ke bazalwane. Ngiyacabanga kubalekile ukuthi ngisho ukuthi bonke bafundisi labakhona siyabamkela. Ngiphinze ngibonge na make mfundisi wethu SA Josine is within our midst bazalwane. Mfundisi wethu Alliance Zwelisha B. Amen. Njengoba bekasekashilo lo mzalwane ukuthi kusasa sikhonza khona nje uma uNkulunkulu akuthinzile ukuthi kufuna uhlanganyele kanye nathi sithole sikhona la eduzane bazalwane. Amen. Sitawufunza nje livi leli jwayelekile. Ngathi ukuthi moya waNkulunkulu utangihola ukuthi ngigcine kuphi ngale livi kepha kukhona timbo letimbalwa lekumele sitithinze. Amen. Litholakala ku Genesis chapter 22 sifunza verse 1 to 3 bese sifunza na verse 14. Lawa lamanye amavesi kuya endasi kuye ku 13 ngiyacabanga ngitawubese nje ngiyandasa kwaphosa kancane kancane mara ngeke ngwabide. Amen. Cela ukuthi la praise team asiphathele imic lo yedwa asifunzele le livi. Amen. Genesis chapter 22 verse 1 to 3. Genesis 22 verse 1 to 3. Emva kwaloko uNkulunkulu wavivinya Abrahama wathi kuye, Abrahama, ye Abrahama. Waphendula wathi, ngilapha Nkosi. uNkulunkulu wathi, thatha Isaka indvodzana yakho leyodvwana naloyithandzako uye eveni laseMoriya wende umhlatshelo ngayo endzabeni lengitakulayela yona. Amen. Sifunzele verse 14. Ngako ke Abrahama wetha leyo ndzawo libito wathi simakadze uyatibonela. Nalamuhla lendzawo bantfu basayibita ngekuthi simakadze uyatibonela endzabeni. Praise the Lord. La lesifunze khona bazalwane sithola uNkulunkulu. Lelivi la uNkulunkulu lithi ngisimakadze uvivinya Abraham. Amen. uNkulunkulu ubita Abraham. Umambita uthi yena Abraham ngilapha Nkosi. Amen. Lo kuchaza ukuthi Abraham beka responda kule call umathi ngilapha Nkosi. Amen. Siyakhumbula ukuthi naseTempelini bekuna Samuel bekangalati livi leNkosi. Liloku livi leNkosi limbita ahambe ayetu kwemprofeti Eli until azomprofeti Eli amtshele athi uma uphinze ulive lelivi thanini lapha Nkosi inceku yakho iYeva. Amen. Lokukhaza ukuthi uNkulunkulu tukwe bantfu labaningi uyababita abanike imiyalo ukuthi bendeni kepha angeke aze akutshele usenkasho ukuthi wena ngilapha Nkosi. Praise the Lord. Lokusho ukuthi uNkulunkulu njengoba namuhla njengoba iqalile imvuselelo ngemsombuluko kufike namuhla bakhona ebantfu lalokule lelivi lakhe uyaligcizelela uyababita ngemagama
kepha kufuna bathi ngilapha Nkosi kuze kuthi batowati ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi bendeni. Samuel akazange walithola lelivi laNkulunkulu lekuprofeta until aze athi ngilapha Nkosi ingceku yakho iYeva. Na Abraham uqale wathi ngilapha Nkosi bese uNkulunkulu wamtshela ukuthi nyalo sekumele uwendeni. Uma mtshela uNkulunkulu umtshela ukuthi thatha imvodzana yakho loyithandzako bese uhamba nayo entsabeni yaseMoriya bese uyakoyinikela ibe ngumhlatshelo. Maye loku Abraham bekamsaba kuNkulunkulu bekasekakhulile ekumatini uNkulunkulu ngendlela yokuthi kwaze kwathiwa Abraham umngani waNkulunkulu bekanebudlelwano lobuqinile kaNkulunkulu wavele wayenda njengoba livi laNkulunkulu lisho njalo. Thina namhla kuthiwa Abraham's blessings are ours because he was obedient to God. Wasuka ke Abraham lithi livi laNkulunkulu wathatha ingceku takhe letimbili wathatha nembongolo wathatha netindo tekwenda umhlatshelo wabese sohamba naye. Kwathi after tinsuku letinzathu wabese soyayibona intsaba yaseMoriya la lokumele baye khona. Bese Isaac soyabuta ukuthi babe iphi imvana yemhlatshelo. Ngoba uma basuka ekhaya Abraham utshele Isaac ukuthi we are going to the mountain of Moriah to make a sacrifice unto the Lord. Bese uma sekahamba naye uyambuta ukuthi imvana yemhlatshelo ikuphi. Bese uma sebahambile bafika lentsabeni yaseMoriya kuthiwa Abraham sekambophile kuIsaac sekaphethe inkemba kuthi uwenda umhlatshelo. Kwavela livi lengilosi ezulwini lathi wo Abraham sengibonile ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Na buka ngala eceleni wabona imvana yemhlatshelo. Amen. So bazalwane ngale livi leli namuhla ngite kutoletha la kini sifundo ngeligama laNkulunkulu lokuthiwa Jehovah Jireh. Emagama aNkulunkulu abaleke ngendlela yokuthi Exodus 20 verse 7 uthe yena singaliphathi ngeze igama lakhe. Lokusho ukuthi uNkulunkulu uma athuma Moses amtshela bambuta Moses athi ngitawufika ukuthi ngithunywe ngibani athi batshele ukuthi nginguye lenguye uyathi ukuthi legama lelibeka abaniketa lona ngilo leliyofike lente lo msebenzi le eEgypt bese baphuma bayahamba baya to the land of Canaan. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngaleli igama laNkulunkulu lokuthiwa Jehovah Jireh. Ngelilwimi lesintu lisho ukuthi uNkulunkulu uyabonelela. Then kuthiwa uma ulifunza ngesizulu kugcine kwathiwa entabeni yasomandla kuyabonelelwa. Now Abraham uhamba ngecommandment yaNkulunkulu unelithemba lokuthi uNkulunkulu utawubona ukuthi kwendakalani lephambili. Uma sekafika khona lemvana lebekade ayibona bebangamtsheli before ukuthi utoyithola vele ilapha. Yena uhamba by the commandment of the will of God kuthi hamba yokwenda umhlatshelo. But the Lord has already made a provision ukuthi what is it that will be sacrificed. Tiningi timvo uNkulunkulu lasitshela tona ukuthi sukuma uyende nayi imvo thine masingabuki timvo lesitedona. Imvo lekumele siyende kufuna silalele livi laNkulunkulu bese siyenda insandvo yakhe bese yena uma sesihamba endleleni bese uyatibonakalisa. kuPetru wavele wathi Jesu sukuma lapha emkhumbini ubese uyasonzela akakamtsheli kuPetru ukuthi nawe utawukhona kuhamba kulamandi kepha umtshele ukuthi buya kimi. Petru wavele walalela livi la Jesu wasuka lapha emkhumbini wahamba tukwemandi. Kepha nayi inkinga lesefike iba khona ukuthi Petru wafikela kwesaba. Nathi akumelanga bazalwane sifikele kwesaba masihamba nasimakadze ngoba livi laNkulunkulu lithi thina asinikwanga umoya wekwesaba kepha sinikwe umoya welithando. uNkulunkulu usiyendela iprovision even before we thought of it. Uyasicabangela. Ushumayelile make mfundisi Josini wathi in the garden of Eden uNkulunkulu waprepare konke lokhu umuntu bekadakudzinga. Sasho ukuthi uNkulunkulu wavele wathi makube khona ukukhanya. Wayenda tonke timvo wathi masekadalile wadala Adam wadala yena ayedwa Eva sengabi khona. uNkulunkulu kwabanguye lathi decidela ukuthi akusikuhle ukuthi imvotha ihlale iyodwa.
nathi uNkulunkulu kunetimo tethu lathi bonako ukuthi akusikuhle ukuthi lo mzalwane ahlale kulesimo lesinje. Kepha uNkulunkulu mase kakhuluma ukuthi phuma kuleyo situation, we need not to think about the people that keep on supporting us. Kepha sikabange yena as Jehovah Jireh. Ungasecabanga ukuthi uma ngitawuthi ngiyesontweni lemvotsa nombelela blessa lelimela iceleni kwami ngitawube sengiluza labo 1000 lengibathola ngenyanga. But you need to go knowing that the Lord has a manna in the wilderness that he will provide for you. Bantwana baka Israel uma baphuma bebeva inhlupheke Egypt, they didn't know ukuthi uma bahamba in the wilderness itawuvuka indlala. Kepha uma ivuka indlala, the Lord gave them manna. Athi umfundisi umasho mayela itolo kwabakhona ukukhathala kubo, bakhonona sebakhumbula imvo bebadidle eGibhithe. But we need to thank the Lord that he is Jehovah Jireh. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 5 verse 5. Live la uNkulunkulu liveta abapostoli bahamba baya kodoba. Uma badoba bashikashika ubusuku bonke. Kwangabi khona imvo labayibambako. Kepha lafika live la uNkulunkulu liqhamuka ngaJesu. Kuthi phosani ekujuleni. Irregardless of your experience, irregardless of your circumstances and your situation, kumbe kuthi kubokhokho kwendakalani, uNkulunkulu angaze akhulume livi lakhe it's final. Livi la uNkulunkulu livele change situation because bona ba respond kule livi bathi at your word Lord we will do it. Nathi kufuna sisho ukuthi Nkosi evini lakho sesidakwenda lokho. Praise the Lord. He is Jehovah Jireh. 1 Kings chapter 17 verse 9. Sithola umprofeti Elijah uyahamba umaqedza ukuprofetha ukuthi angeke kube nemvula for 3 years and 6 months in the land of Israel. Ngenxa yetono leti bebatenda. uNkulunkulu utshela lo mprofeti ukuthi umbekele umfelokati. Lo mfelokati nguye lata umniketa ukudla. Ngesingisi lesithi sona the widow will sustain you. Alukho lahambo lotohamba nalo na Jehova abe angahleleli timbo takho. Kepha lokusele ukuthi kumele sikwende thina kumele sivume ukuthi silapha Nkosi. Masingalingisi Adam na Eva bathi mabasibeke position sekasifuna sithi silapha sesonile. Kepha makasithole kule position la akasibeke khona. Naku Abraham wamtshela ukuthi akaphume eveni labo babwakhe atomisa tuke live lafuna lona. After Abraham seka respondile to that call, waqhubeka Abraham wahlala tuke nsamvo yaNkulunkulu. Kwafika the second call which was the call to come and give an offering unto God. Yena wathi ngilapha Nkosi. The difference akakasho ukuthi sengonile. Ingabuta sithola sinjani Jesu na? Ingabuta sithola sembethe ingubo lenjani? Live la uNkulunkulu lithi ngibobani laba labambethe ingubo lemhlophe qwa. Leli chaza bethi ingubo lemhlophe ichaza kulunga kwebazalwane. Praise the Lord. Kwamele sihambe nalesambatho lesimbathile sibe sihlandekile. Praise the Lord. Sibe singasingune endleleni. Ngoba lithi live la uNkulunkulu bungcunu lihlazo. Ngakho Adam na Eva lekhathi baqedza kona batibona bangcunu. Kepha thina we need to be covered. Praise the Lord. Hallelujah. Emavi emagama uNkulunkulu uma bawasesha eBhayibhelini bathola ukuthi ay12 uma phelele. Praise the Lord. Then kunalelinye ligama lasetshenziswa umfana phethe indwayimani athi yena kuGoliath ngita kuwe ngeligama la Jehova Sibawoti. Lokusho ukuthi imvotsa yembi. Praise the Lord. So we need to know the names of God that we may use them in an appropriate situation. Uwathi ukuthi lalo sohlangabetana khona nembi nyalo, you're not using the word for provision but you're using the word for war. Look to why he's the Lord of hosts, Jehovah Sibawot. Praise the Lord. Kuto tonke timbo lesihlangabetana nato kahle kahle kusho ukuthi simele simadi Jehova. Umuntu uma ungamadi igama lakhe awusengamadi.
kumele nawe uthi introduce naye athi introduce kuye kuze ukuthi nikhone kwatana. Praise the Lord. Uthi yena umile emnyango uyangonkotha lo valive lakhe makamvulele angene adle naye bese baba nale communion boy too. Praise the Lord. So we need to have a relationship naNkulunkulu. Hallelujah. The Lord our provider. Nangelo munye umzalwane lo ngithinza kakhulu uJoseph. Wathi uNkulunkulu sekamnikete liphupho amkhombile ukuthi future yakhe ime njani. Sekasethen Joseph ukuthi vele likusasa lami lime ngalendlela le. Kwaba nema situations la ndlula kuwo la difficult la hard. Ngenxa yokuthi sishumayelile sathi sibusiso saNkulunkulu is not each and every time lesitoletha khona timvo leti nice, timvo loti thandzako. Sometimes the blessings of God are the things that will cause you to go through all of these bad situations that you're going through. Mara isiphetho uNkulunkulu usiqedze kwasekuqaleni. Praise the Lord. Naku Josepha sekabatshelile liphupho lakhe sekade ukuthi yena uNkulunkulu umthembiseni watshela nababu wakhe bese emndenini wakhe kwavuka umona. Praise the Lord. Bese bamthengisa Josepha, bamthengisa so bamtshela ukuthi bamfakile lapha emgodini ukuthi afe, but the Lord has made a provision of the things that will take him out from that pit. Uma sekahambile afike eEgypt in the land le bekayi foreigner khona, bamthatha bamfaka emsebentini kuthiwa lapha endlini kaPotiphar was made a leader of the things that Potiphar had. But njengoba sitha besilwisa inzamvo yaNkulunkulu empilweni kaJosepha, kwakhosa ukuthi Josepha bamqambele emanga ahambe ejele. Wathi masekahlele ejele lithi livi laNkulunkulu uma lifunza kumaPsalms, Joseph was tried by the word of the Lord. The same way lesithola livi laNkulunkulu lilinga Abraham ngayo is the same way it said Joseph was being tried. So we need ourselves to ukuthi sihlale evini laNkulunkulu noma ngabe lisilinga. Because little malislinga we are going to be purified. Bese sesindlula ligolide. That's the state la uNkulunkulu lasihlanda khona, lasikhipha khona timvo tethu, lasikhipha khona kuconza kwethu, lasifaka khona kwatitimiso takhe. Then kuthi wa Josepha kwaba khona ebampu lababe batingeke ukuthi enkosi lokungifaro eEgypt. Bangena ejele. Baba nemaphupho lathide. Bese Josepha waba interpretela lamaphupho abo, wabatshela ukuthi ubongikhumbula. Wathi lolo munye uma sekafikile le phambi kwenkosi sekhambe ikhathi wamkhohlwa kuJosepha, because the time of the Lord besengafika. Mara kwathi kwafika isikhathi saNkulunkulu ukuthi wakhumbula. The Lord will remember you. Amen. We need to wait on his timing. Isikhathi sethu masingaphazamisi isikhathi saNkulunkulu. Siyatifuna letimvo lesitifunako, sitibonile letimvo lasithembise tona, but konke kunesikhathi sako. Njengoba sishilo ukuthi uJehovah Jireh, kusho ukuthi letinto tinelayini. Wabekelwa wena ukuthi utawuthola lokhu, wabekelwa ukuthi utawuthola lokhu. Kepha ngabe thina sesiyenda inzamvo yethu siyatisusa thina kule line lesibekwe khona. Joseph kuthiwa uma sekaqedzile lapha le khathi sebamkhumbulile bamkhipha ejele, kuthiwa inkosi yambona ukuthi unekuhlakanipha lokundlule kuhlakanipha kwabo bonke bampu lababe bamkhonda, bese bamthatha bamyenda igovernor. Now what I like about Joseph's life was ukuthi Joseph was used kupreparela bantwana baka Israel indlela yekungena eEgypt, because kuthiwa bekune somiso for 7 years. Then uma kunale somiso for 7 years, bantwana baka Israel bangadi ukuthi batakuthola kuphi ukudla. Amen. But vuyo sicela usihambisele Schweppes la. Schweppes, please. Thank you. Schweppes le nje abazalwane nami ngatibuta ukuthi lolo inikele ligama. Kwende njani ungayishayisha emita okusuke seyidalela inkinga. Vuyo please help. Then bazalwane uma sithola impilo ya Joseph kuthi there was a famine for 7 years, right? Bantwana baka Israel
bebangasati ukuthi batophila ngani. Bebayi-70 labalabasele ekhaya la Jacob. Then bebayenda lokho ukuthi bayathuma kancane kancane. Bathuma bathi hamba uyosithengela kudla eGibhithe bese uyabuya ngoba la sekude kudla. But the provision of the Lord ngoba bekuna Joseph ale bebathola timvo more than the price lebe babhadalela yona. Kuthi wa Joseph wababona bafowabo bese wabafakela more than what they were supposed to get from le mali lebe bakhipha yona. So yabona ukuthi Jehovah bekangenelele naso kulesimo noma ngabe kuneligwadule nje bantwana baka Israel isibusiso saNkulunkulu was still operating. Nathi noma ngabe lo mhlaba lo lesiphila kuwo so evil lendlela ungakhona, the blessing of the Lord is still operating. The blessing of the Lord is still making provision for us. Noma ngabe kunetindlela labalabanye labathola ngato tinto kepha uNkulunkulu kunebantfu bakhe lababekile on certain positions kuthi thina sikhona ukukhuphuka titepisi ngabo. Kwathe uma sekabatholile labantwana Joseph ungale Egypt. Wabese so yabayala ke Joseph ukuthi ababuye bonke nemndeni wakhe. Uma sebabuya babuye eEgypt. Uma babuya eEgypt, bear in mind ukuthi they are foreigners, but they had their own separate land. Lokuthiwa it's the land of Goshen. La bebahlala khona, la bebaqhuba khona ingolo yabo. Livila uNkulunkulu lithi eGibhithe bekusiqalekiso kufuya inkomo. But bona njengoba abantu abaka-Israel bafuye netinkomo bakhona kongena practice their own religion, their own beliefs, their own method of worship baseveni lokungasilo labo. That's the provision let Jehovah la sendela yona. Praise the Lord. Ufike ungene tukwenzawo lala bathi bantfu laba la abathandazi. Maruma sekufika wena baze ba create a prayer room. Kuthi ngilalo tongena khona uthandaze. Noma ngabe schedule sabo sekusebenza bakubalela ukuthi na Sunday uyasebenza, they will make a provision for you bathi lo mzalwane Sunday siyamekela esontweni. Because that's the Lord's provision lela sibekela yona before ukuthi sifike kule timbo leti lesibekele ukuthi sifinyelele kuto. Praise the Lord. uNkulunkulu wethu loyo bazalwane as Jehovah Jireh. Kuhlupheka kwakho empilweni yakho wathi ukuthi Jehovah unenjongo ngakho. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Siyabonga moya waNkulunkulu. Siyabonga moya wamandla. Thank you, our Lord, for your provision. Thank you for your anointing. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for talking to us in such a great measure. Thank you, our Lord and King. In Jesus' mighty name.